twongeye kubirizaho mu bice bitandukanye muherereyeho abari ku mugabane wa Afrika, umugabane wa Amerika, Australia, Europe ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese turabasuhuje. Uyu munsi wa none tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo nk'ibisanzwe. Gusa amakuru yacu none uyu munsi wa none turabanza tuyahere muri Noro, nyuma tubone kuzamuka muri Sud Kivu, tuzamuke nyuma turangirize muri komine ya Minembwe. Mu mujyi wa Goma haravugwa amahoro arambye bitandukanye n'indi minsi itandukanye, nyuma yuko abazalendo bose baramaze kwigarurira imbunde bakomeza kugenda bagaba ibitero mu makartier atandukanye, banyaga abantu ndetse bica n'abantu. Gusa ibingibi M23 yabishakiye umuti, kugeza ubu twavuga ko imaze kubitorera igisubizo 90%, kuko ubu muri Goma icumweru gishobora gushira utumvishije urusasu muri quartier zimwe na zimwe zari zarananiranye, zizwi ko ari quartier zibamwo abajura benshi cyane. Muri umuryi wa Goma n'ubundi hakomeje kuvugwa ibikorwa by'ubucuruzi byinshi bikomeze gusubukurwa, nyuma yuko byari maze igihe kirekire bisa nkaho bifunze bitewe n'umutekano mukeya w'intambara wari wabaye muri no mujyi wa Goma. Ubu abacuruzi benshi cyane abambukiranya imipaka baza kurangura mu Rwanda n'abava mu Rwanda baca kurangura kuri Goma. Ubu inzira ni nyabagendwa, bambuka umupaka igihe bakenereye, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi birakomeje. Amasoko akomeje kurema mu makartier yose kuko byari bimeze mbere y'intambara. Nubundi mu nkengero z'umujyi wa Goma aho bita za Masisi, naho mu misozi ya Masisi haravugwa imigwano mito na mito y'abazalendo bakomeza kuza bagaba ibitero shuma ku mutwe wa M23 uri muri kano gace ka Masisi. Gusa iyi ni imirwano itari mu kumara umwanya muremure, abazalendo bari mu kuza bakidegemza bakareba uburyo binjira, ariko M23 ntabwo zibemerera ko basubirayo. Uje wese akinjira iragerageza uburyo bwose ikamufata. Rero kuri ubu mu nkengero za Goma nuko byifashe, ariko ibikorwa byose naho nubundi muri Masisi birakogwa nta kibazo. Amakuru yacu nubundi reka tuze kuyakomereza mu mujyi wa Bukavu, naho aho nyine umutekano umaze kugaruka nyuma gusa y'iminsi mikeya, ubwo abazalendo bari baje bashaka kwinjira muri quartier za Zabagira, ariko M23 ibasubiza inyuma. Gusa muri biriya bice yarabanje kuba panike nini cyane, ariko nyuma gusa y'akanya gato M23 basubijeyo, imodoka zarasubiye zitangira kugenda mu mihanda, ndetse abacuruzi n'abarakomeza baracuruza. Ubu amahoro akaba ari yose. Amakuru yacu nubundi reka tuze kuyakomereza mu mujyi wa Uvira, naho hakomeje kuvugwa ubwicanyi bukaze, aho abazalendo bakomeza kwica abantu babaziza ubusa. Ibi bikaba byatumye abagusubiranamo kwabo hamwe na FARDC. Ubu FARDC ikaba irimo gushaka uburyo yakwirukana abazalendo ibakura muri no mujyi wa Uvira. Kuri audio wita General Makanaki yasohoye yakomeje kwamagana abagenzi be ba Mayimayi, avuga ko batazamwe no gutabara igihugu ahubwo baje kunyaga abaturage ndetse no kubica. Yakomeje avuga ko amanama bahora bakoresha mu makartier nta kindi agamije ahubwo ni ugucamo abantu, ndetse kandi aya manama avuga ko ari mu kuviramo bamwe kwasiga ubuzima, nkuko iyo bakoresheje abaturage inama umuturage yatanga igitekerezo kidahwanye n'ibyo bifuza bo, haba nijoro ngo kagenda bakamurasa. Uyu wita General Makanaki n'ubundi yakomeje gusaba abazalendo kureka cyangwa se kuva ku migozi bagiye bashira mu makartier yo kubuguza abantu, aho umuntu asigaye yava muri Ruvungi akaja kugera muri Uvira akoresheje ibihumbi 7 by'amakongomani kubera imigozi nyinshi giye mu makartier. Yakomeje abereka muri Fizi kuntu abayoboye Fizi, abazalendo bari muri Fizi kuntu babikora ko imigozi yabaye mikeya, ariko amafaranga bayakuyemo bakabasha kuyagabana bose kuko bagiye bagira ibice bigiye bitandukanye. Yakomeje n'ubundi kwiyama abiyita ko ari abagenerale, aravuga ati ngo niwe mu generale, ngo nango n'Imana yamuhaye umugisha ko abagenerale, asaba abagenzi byo kutokomeza kwiyita abagenerale, ngo ahubwo bo kwita gusaba abayobozi, ngo ariko twese ntabwo tuzaba abagenerale. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza mu misozi miremire y'Umurenge aho bita ku Muramza.
ahangaha ku minsi 20 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 abasirikare b'abarundi bakorera muri kano gace bafashe abagabo bagera kuri 5 b'abanyamurenge barabakubita cyane, aho ibyo bikaba byarabaye nyuma y'aho umusirikare w'umurundi agiye kuvoma, ageze iyo agiye kuvoma mu ruzi abasha kurasana na mugenzi wiwe bari bajanye, ariko ntibigeze bavyemera, ahubwo bavuze ko ngo umusirikare ngo yarashwemo n'abaturage b'abanyamurenge, bituma hafatwa abagabo 5 barakubitwa cyane. Gusa nyuma amaze gukora iperereza basanze uyu mugabo abagabo bafashwe babarenganya, nyuma baza kubarekura, ariko babakoreye itoteza iteye ubwoba. Amakuru yacu nubundi reka tuyakomereze mu nkengero za komine ya Minembwe, aho uyu munsi wa none hazukiye umutekano muri quartier zose zigize Minembwe, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majepfo, mu majaruguru. Minembwe bameze neza rwose, nta kibazo, umutekano ni wose. Gusa baheruka imirwano yabaye tariki 21 yabereye mu misozi ya Zagake kurangiza kwa Murima, aho abazalendo bari baje kugaba igitero muri Minembwe, basanga ingabo zatwirwaneho zibiteguye zibasha kubasubiza inyuma. Kuva icyo gihe kugeza ubu nyine nta yindi mirwano yasubiye kuba muri kariya gace ka Minembwe. Baratekanye rwose, abungeri bararagiye, abandi barinjiye, abandi bari mu bucuruzi. Activite nizisanzwe kuko byari bimeze mbere y'intambara. Shuti bakunzi ba Master TV, twatubashije kubashimira. Nubundi ntitwarangiza tutageze muri Amerika, aho umuyobozi w'Amahoro Association wamenyekanye ku izina rya Kibasumbader, uwo n'umuyobozi ucuye igihe mu ibaruwa yiwe yanditse yabashije gusezera ubuyobozi cyangwa se asezera ku nshingano yarariho. Aho ngaho ni nyuma yaho hatowe Douglas Kabunda ku mwanya wa perezida gusimbura Kibasumba. Gusa uyu Kabunda akaba yaramaze hafi ibyumweru 2 atowe, ariko handover cyangwa se guhererekanya bikaba byari bitaraba, ariko uyu munsi wa none bikaba byabashije gukogwa. Adere akabasha kumushikiriza ubuyobozi, ndetse Adele Kibasumba n'ubundi aza kwandika ibaruwa cyangwa se urwandiko ashimira abanyamurenge bose muri rusange n'abayobozi cyangwa se n'abayoboke ba Mahoro Peace ko baragaragaje gufatanya nawe akabasha kuyobora manda yiwe icuye igihe. Yakomeje avuga ko ndetse nimba hari ibyo ashobora kuba yarakoze bidakwiriye ko abanyamuryango bamubabarira, ariko yavuze ko byinshi cyane yafatikanyije n'abanyamuryango biwe babasha kubigeraho. Andi makuru n'ubundi avugwa nuko ingabo za SAMIDRC zari mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo 461 uyu munsi wa none zikaba zaratashe ahari ejo tariki 22 zinyuze zivuye Goma zambuka mu Rwanda, ariho zaje gutegera indege ibasubiza mu bihugu bagiye baturukamo. Izi ngabo zikaba zirimo abo muri South Africa ndetse na Malawi na Tanzania. Gusa bivugwa ko iyi ishobora kuba ari delegation ikurikirwa n'iya nyuma. Kuri Goma hashobora kuba nyine hasigaye abasirikare ba SAMIDRC batarenze 200 kuko tubikesha abanyamakuru bakurikiranira politike yo mu burasirazuba hafi cyane. Tukaba tubashimiye kwa mwemeye kubana natwe muri uno mwanya w'amakuru.